gel hiven pastor ding in ana gel hiven pastor ding ako mong missionary ding ako mong na hiwle thu chu mai ama bang pathin mi zo si ako wa hi suti khalowai ken full time Christian le half time Christian ham kati ai na half time Christian lo wa hi ibon chawa pathinin ei ko wa hi nako na pa chu tua na to na mun hi verta nako na pa chu pathinin masanga lin ta anaman cha na ding jong hi the ai thuthum ka sei no min khat na pathin mi ten gen thei ha sat na atu ve kitile ahi lo le gen thei ha sat na nasata atu ve ti khat na ka sei no min ani na First Samuel bungsom lenga na Amalekites ma ho ahung ki numin gam num pathinin atit gam ahung ta avin heti gam num alun zo chen Amalekites ma ho chun Israel ho ahung do kinin King Saul buina atu na pa chu ahi ho bung la azong hamani nei pa lek ki buya ai mi thu sei zong ngai lo Reverend Hun Sangam sei dan hile chairman dum aman ke ho khokoma crusade nei laya pu ngam pu chun chairman nom ho bazara ga chi onlang chair cho ven lang achunga to bun chairman na su ding wa hi ati koi ma chan na tu hi le ta na tu nom po po wala na chair cho a to win ati haman hi ipidinga tua judami tha gamdi Mordecai pidinga bedda hamti le apu apa khanga pana Israel ho to kidil to wai hichi achun aman hichi Mordecai mong hi a Mordecai in kamaya bo khup lo chu thu ma hi ama ho mi judami kitipo po him Exodus bung som le sangina azong gal talelwin sin can be very personal ama bang Haman na bena hile sin is not just personal sin become the system ati iso mi khanin kapin tha zia tu azong eigam kiti chumle ei ho mi la azong pin tha na au sau savin ping tha statistic hi even na hile ho bung statistic sa nga azong tam zo mai thi ai ke zong evangelism kana ba in ping tha ho chu amin kana mail chi in file khana kana ko ye hin ama wang akung ki na jong ichi ki na hi le ma ho ma ping tha ki jivin apin tha chu si mong ka ti na hi lo achung langa ki kal to lo ai discipleship sei zui hi na ki mang lo ai chu zia chu Ray Barkey chun mi him hin khua hin pin tha na individual conversion to apoi mo mama ama wang ati so a system to akil he lowa hi le na a system to chi dan beksa na kami mu na dinga corruption bol lowa kamu lo dinga hi le a system isu di lowa hi le pin tha na chu matau thei lo hi ti chu ji a chu heti Haman chun masanga apu apa khanga Israel ho ana attack zing ovin ama bang tu law and order Israel ho tha gamding ti chu law and order asua hitai Israel ho gambung na zo si thiding ai tai heti phat chun policy azi lut phat chun Esther akipana hi ati cho so piho ichi ka sei lai ta in thu khat lani Haman thu sei lai ta win ego thu ka sei no min lead like Jesus ti le khabu na ve na wa hi le ego thu na sata in a sein leadership achun aman ego chu apalo langa ego asei pha le aging God out ati chu aging God out putting God outside nahin kho hin igulin kiti ho chu pathin lalna
patin thunei na lo mong nga hi ti so ahin khoi abang hi haulam kai khat lucy to ama ho ina counseling ding nga chi wang ka hi nin ama wang aha san na asayin ama saydan hong saylang if these people didn't respect me ati so na if these people didn't respect me they should at least respect my seat ati so my goodness a seat pa chu ipisa ngai ding ham ama na mi ego lien val ho hi leadership a hung tu pa no wa hi le nang bol ding che ho kei to mai ding ti gel na khat NCCI azong kei kum som lang National Council of Churches of India he che hin kum som lang kana zau khan khat ve nomination committee ka to wa hi le professor khat chun nomination committee ke ti ho chu mi lam kai ding hen a heng do committee chu aman a ip sunga pana visiting card ap propose my name ati chu vote campaign pai jing asunga reven pau thang hon hen tin aman asunga pana please propose my name atin ei ho mi nominating ei le ki nominate thei loi na chule apam langa ho nominating a ei lenu ahin dan ta a chu mi bang hi leadership atu lo a hi le su ke te ding ti ge hong be boi sa te ding my goodness apalang ken ka tu sei na emi hola tu sei na US ta Singapore ha oila aka china wa ka sei ho hi napan pi thei lo wa hi le ho lo ama wang boi sa hin ka ti so mi pan pi langa thasima ma boi sa na langa thnu ma tamai na su ke te ding ti a i mu thei lo boi na awasim lo le abune an ne zong tui lo boi na nei po le i mu zong atu ya tui abu le me zong tui ya sa jing mi ma hi Reverend Kaiser kam thu sei da min ki sei le aman hi chi ho hi a constitution zong negative mong hi ti so he che mi ho hi ama constitution individual constitution zong negative mong a hi ti so tu ni hin boi na chum aumin ema personal a boi na aumin in ko sunga boi na aumin ho bunga zong boi na ding ai chule zal nam sunga zong boi na ding ai le she na boi na ding ai mong ding ai ama bang hamang tabanga mi si na ding beb gela kei kui ka hi na hel lo ham ti langa mi bol ding ti pa chu pathin ding na hi sermon khat hamam thusim kana then a sermon title to building your own gallows ati chu nang nakikhai na ding thing nakitun na thing khom building your own gallows ei ki khai na ding ki helewang fit som sagi le nga asang ati chu fit sagi azong phama ma ding hi na som sagi le nga zen ngai lo da mai mi zo si mu ding ati tunia aging God out ti hi ego khanai aphalanga sei panole exalting God only ati so ego ma exalting God only pathin bep pa cha dingai pathin bep ho dingai ama bet let sa dingai min pathin li adi ta pathin na Karl Chun German theologian hin aman pathin hi ahina ta it het palle ho ama sim created beings ama sim ihilang ikihevin atiso we are as his created beings creatureliness atiso through worship comes result in creatureliness atiso
pathianin ei si ma hi ti akihen boina tunin khatna pathianin he chetabang nam khat thi na ding Israel ho thi gam na ding thu pa chun God discovered the person pathianin mi mu do in aume iti no movin ale Reverend Kaiser come to say mai evangelist khat Bible school agachi Bible training room ahile principal chun class is na sin mong ham atile class 5 ati class 5 hilazong gachi in lang certificate khat class 5 hit school asime ti certificate kan galang atile agachi le school building talo ahile ako bang nalay house apu ko ma agati house apu hit school hin na school laya class 5 jan asimeti AJP in ati dan so house apu certificate na Bible zil khatoma positive lang atilibet le na class 5 evangelist kay to siya mi pin tha hin te ti lo ai azin lo ho jong ina pin tha sa thoi kay lam kalanga bung mol ay mi ho kholin ta khat omin bung mol kho min bung mola tagaw mi ma ti se khat omin evangelist akaba lai chung bung mol kho thu ka seizin pin tha na thu jong kana sein BD first year UBS dino ho ka gazuiwa first year chu Greek ho Hebrew ho ki bolin tin neu chakhat Bible ki thim chu ki hita ki ti thimin tin na summer break bungmola thu ka gasi ki ka gasi le hechite SAP chun atau na pana phata cha in vet da nei kay jong mi Bible training ki hita agrika chu hichi ahin Hebrew jong hichi ahi ti ho chu kana sei thau da nei khale sele na UBS chapati kineta chu Bible college 3 pieces of chapati 3 pieces of meat ati so ete kineta chu ai le ka sermon ki chaya pulpit ko mahungin tin aman amei am iti ha am bang na lain avut hi tambal tai ati so atung lang hitam ta ki khuta ati so te se khadin na kathagaw hin kui he na BD chai ngai lo chu he chi het na dinga na class 10 jong pass ngai lo ai thagaw mi hon thagaw mi he ai ati ta mi pin tha na ki he pai ai pathin thagawin alung chang anasu ke sa na hichi ho hil no pa hi ka ti so mi him hi perfect lo ai ei jong perfect lo wi a hoi pen ti jong na tua dim no to thu ka sei pa no le angel kitchen pi ki lo wa hi mi ping tha na chon se na pa na pathi ni na hat dok dep kin ka gin chat na bang hi ki ti lo ding ka gin chat na bang ti ding na lung han bai dan jong ka gin chat mong ai na no hat dan jong na hi chi ta bang ding ma ya ka ge la hi ki ti le num ding da nai na angel ki chen pi ki lo chu koi pa khat to se dan angel su ti ham ka ti le na hi ati da na angel ki chen pi ki lo hi ama wang hagaw thingin anachot sa lung thim hina kechi poi mo ai hagaw thingin anachot sa ata mama lung thim hi hagaw thingin hagaw tuin anabu sa ho hi hil the ai thuthum chom cha chan ka sei no min pathinin chu ji a chu teach able heart hil thei mi a hole Esther velauchum Mordecai heche ka sei hi
phata chan ngai than juda ho so chan na ding that do na ding chu mun khana pana hung ding ai ama wang nang le na in ko ho i thi kholo ding ai leng nu ki ta a nang mai nei se pi ding hi lo hi ati lo so he che thu se ngai ha thei mi leng nu na lal ta hi lo zong a uncle ham a hi lo le apa ham khadin a se ngai ha thei mi chu teach able heart hi tunia poimo isau khat hi teach able heart hi pathianin mi hol ho hi teach able heart hi ani na teach able heart bet hi in a prayerful heart Esterin leng pan eiko hi in amawang anatawun an ngolin anatawun keile ka su hon zong ni thum zen an ngola kataw dingo hi atin anina chun a prayerful heart God is looking for a teachable heart then a prayerful heart and finally a sacrificial heart na kathi le zong athi kahi dingai sacrificial heart kathi le zong hiding kahi kiba thusim neu chakhat numei chapang khatin ice cream lin ta achon ati ama gona gong newa neu ama wang ice cream ne ding chuan le na lin ice cream parlor pam langa hung to a chu ice cream ne ding chu hung choi le mi khanin ama gong mama ane ding lin mama chu your ice cream is so big and you are so small ati chu aman ipi say pi ham ti le though my body seems to be very small my inside is so big ati chu leadership ma kasi yu khat hi ka body size hi ki he lo ding ai ama wang lung lin ki ti ho chu poi mo ai na mi ke ho chu a zenit point ka thun oi tan tua neu che ding lang ka mano hi tan na ama wang lung lin ti hi lep sa the ai mi lin mama lung neu mama ti zong au ni ama neu mama alung lin mama ti zong ana umin tunia poimo mama hi milung lin pathin a het ji al milung lin mi ngai lu thei hi chi sei phat le na ei mi di ta nahi ham ti ho namin ka vet le zong ei mi di ta nahi ham ei mi ilung lin hen lang hele mi zo dik tak inian ti hi ke mi zo rama pin kahin Salvation Army officer major khat ahungin ai le KCBC ne ai office kana tawa ma jong sa pau thim pe lo khana gahatia ka hungin na to ding kati hi atin ken jong mizo pawa chu kana don but le ma jong mizo paw na hen am ati a chu kana ki holim na ngul khan paw kiti chu mizo paw hedinga gel lo da nai chu ji a chu ka ki holim hon nom ta ka ki holim hon a chai na chu kaza da mama khat na mizo dik takiniem ati chu cái lòng ama ko ma mizo dik tak ti definition sayin ka ti apa wa ham athisana ham ka ti cái sangin Nepali ho khang thum khang li aizola cheng ho gurung ki ti ve ta tu chenam Nepali hi tho tho wai ma wang Nepali pau thi ma thi mu ai na I mean mizo pau thi mu ai ama ho mizo ham ka ti so ma ko ma hello ati ahile ipidinga mizo di ta ham nei ti ham ka ti so kamin na vet la zong zona thla ka hi na ti dingai in ko khat hi na ti dingai lung li na poi moi ka ti so tua zong ka che che le na mi nei do pha le mizo na hi ma ti le henge ka ti so mizo hon
hi ati le ama ho bui na hi ke bui khalo te ka ti ku ki na mi amati le he nge ka ti Amy hon pau pu mong mong Amy hi he na ti le nang ho bui na ke ka bui lo e na chin na hi amati le song ka hi e ka ti so he chi ho hi lung le na poi mon na mi lung le ho chu i na num ki sai na lunga neo le he chelang hi ama ho hin he chelang a Amy deu ti a na tun song silonga pana hung zo si silong circle a zo si ti i loi la pai ki bop nom thuai ama wang mi lung lin ho ti ho chu poi mo ma mai inter global village mi na sayuin lung let sa ding jong ati rin he chi hi khang tha ho ding a poi mo ai a ki chai na hin God's power display a hi pathin thanei na akita lange kitile pathin thanei na kimutheye kitile ipidinga kimutheyan Israel ho ki hu do na ding pathinin thil kitang ta na gungin naw chaga esterai tunihin na hung khan do na pathinin ave chum hi in ama wang nang na vet a hi pathin man cha thei hidingin pathinin a thanei na pathil bol thei na pa chu nang chunga koi po pawa hi le na sata a thil bol thei ding nei aji chu thagau thing nang chunga ahung hlun phana hi le power nei ding nei atin dynamos dynamo a word thu chang ki pat na ding a hi atin thil bol thei na pa chu na nga ding a hi he chi ama ho ding a hi ati so i pi thuang ata san ho chun thil bol thei na tawun tin dam mo ho jong dam ding ai na theology chu na theology hi dam loading ti theology hi la chu thu chu ma ai ama wang ata san ho ding a thil bol thei na pathin in api a hitai tunihin God's power display a thil bol thei na ke chunga sa in lang ka area of circle in flames a sa in iti po pa hi le pathinin eiman cha thei hi he chi naw chaga juda ho adinga thil kidang ta tu chana seimil theilo tu chana Israel history do na dinga pathin na naman sa Esther thusima pana pathin thui sei ho hi e ho adingin pathinin phathei bo pitaran who knows maybe you were made queen for just such a time as this who knows maybe you were made queen for just such a time as this ti tunia Esther thu apana point li lenga kasinomin amasan lekhabuni Amy hi ichi bo muwa hi lazong idea tha nei ho mama vin mi se si ding bet ham khat inei jivin aje chu abetsa nan American politics ho Russian politics ho SIS politics ho ahilo le leisina heading tam ta ho hi ki he han lang hi lewang ithil ki sei bom hi chum jep ding hi thil head at home ji a i in beng pa ham isu pinu ham khat kui ham khat ha se ya ina se yu hin a topic bang local mama na a local bal ji a loi pa gin len la ni na sein Amy hola anop lo na khat hi i in ko ho in kom cha cheng ho asum nei za jong i happy ve ati so happy loading thil tam ta hin na in venga mi a cheng ho sum nei za jong i happy hi adi na khat la di lo na khat me ti banga thil idea effect dinga ka dei pa chu thil head ding
apa het ding hi nasata ipan ngai kasan aje chu hi chekale khabu hin bible hin quotation kanein a quotation chu tamta in nasim kha ding wa hin a quotation kha chu great people talks about ideas ati chu average people talks about things small people talks about others ati chu small people talks about others, average people talks about things, and great people talks about ideas. Atin. Amy ho he small people atamzo ki hile kilomin because we talk about people na. But ideas ngaidan tilta heta zuidinga party ho hi tamta umhelang hile. Chule kasim ngala hile simbo beng katin without dreams atin we reach nothing ati so hichi dreams so zana lottery mang ding tina iros silong hon tir mang tina zong hi chu mi in silong pa khat chun zana mang chu a first shooting tir kite ipia lottery na amasading imut kit da nahi breakfast jowa a second shooting ding azong imut kit da nahi manganei khaleti da nahi without dreams we reach nothing without love we feel nothing without God we are nothing ati so without dreams we reach nothing without love we feel nothing without God we are nothing Hechipa hi gel dingin poimon. Amasa kasi nomi flip ka na zong tun cho thei in kahet. Amazon na ham flip ka na zong gampam lang apa na kicho ahin. Half life ti le kabu atamzon naza ka mai theu ahin half life kiti ahin Bob B-O-B Buford B-U-F-O-R-D Bob Buford chun half-life as in ipidi nga half-life ati ham tile kum somli na helpo upawahi le you are living in a half-life ati iso kum somli masanghi half-time mahi tin na half-time mahin kum somli na hung helpo upawahi le you are living in a half-life chusia chuman kenni na kenin amasang lang hi kum somli na napan masanghi natupi nagelen pen success ahi tis lord hinte ding ipiham khat bol do ding success at the expense of your health atin na I dam mo dam tizong gelbe lowa success ding idelwin amawang aman kum somli zoin half life atun significance na holwa hile ati so success without significance su nang mun khat na towin lang koi machan jong na za hile koi machan regard na pe hile you may be successful but significance lo wa chu phachum lo ahi atin I society ahin chu significance ti hi society adinga phachuma hobunga dinga phachuma education dinga phachum ti ho hi aman Bob Buford in poimo asan aji tu aman kachapa kanay sun ni atin radio successful radio transmitter radio le television network sumtam ta muloy hin amawang aman sumhi significance miadi nga naman cha lawahi le I macha hilawahi paper bet ahi ati so chuji achu nasim dingon kadein anina OM bukazong umay thaitan Visal Mangalwadi Naji Truth and Transformation kiti pachu Truth and Transformation sunhi sinte te dinga poimo ay I society kilet na dinga aman India gam ahilo le leished hi aven Bible in a latest book, the book that made your world.
tizi veta visal mangalwadin the book ati pa chu Bible chu western a ho adinga azi pi ahin na nang ho leisi hi na civilization hi ahi lo le na khanto nau hi chile khabuin na pi u ahi ati chu dunin Bible na dei tahi win na civilization ape na a source pa chu na dei tahi win so western ho adinga azi pi amawang the book that made your world sanga kaya dinga eho context adinga phachum kasama ma chu truth and transformation ai to sim khat seilen aman holena ka chin ka jin hun na pan bong noi ga cho te atin bong noi zu na ka chi wa hi le bong chu atama tam mi khat cha jong lo ai atin abong noi chu container hoi ta chun umin kadai zanu kakila win abong noi container chunga sumkoi na khat umin asum hi apin aman api zo chun abong noi to inlanga kakile tam ahile ama ko ma bong ching jong lo bong noi zu asum vetup jong lo katile aman vetup ding jong mi men lo hi ti chu asum chu di ta pi dano aman India gam hilewang abong noi yo se ki gun tin asum long ki gu ve ta na ati chu hi chi thu si mi Indonesia sei dan chu aman Indonesia sei na chun India hilewang asum jong ki guding abong noi jong ki guding atile Egypt ho khat umeti chu Indonesia thungai la ahung ding do in Egypt hilewang abong jong mangding ati chu lozi thutan na tan pi dingai tunila jong a closing message ka sei nom pa chu hichi la ai pathinin thil pi e pin hichi thil pi e pi hi ama lo pi na dinga mancha dingai kam na to azong pathin lo pi na dinga mancha dingai silong ka lain chaplen ka hi lain exam kun le lagaw mi tamma man aji chu iti ta lo ziana di ta na lo zi in kinhima ahi ati su aman tu chana Netherlands gam neu chakhanin India gam lin ta sumle pa ya ekithu pi jing hi za chat ta hi ti su aza chat na ji hi ei di ta na lo ji ei tuni hin he chile khabu ho hi khang tha hon inasimuwa aman western nation pathin thu le righteousness hichini hi na la lo po niu hi na khit la niu hi dingai atin ei jong tunia society ki se mi win pathin he ikitivin pin tha na nei ikitivin ama wang i heading khat hi na pin tha po le pathinin ama gam kingdom of God uma ei ko ya hitan na ping tha ho hi nagam hi leisit ahinai ama wang we are in the kingdom of God pathin gama hi ve chu kingdom principle umin kingdom ethics umin mathai bunga ho vena hi le blessed are the poor blessed are those peacemakers ti ham hunger and thirst for righteousness ti ho chu hoyaman ding ham blessed are you know happy when people persecute you hoyaman ding ham itile leisian ma pathin gama cheng hon mandinga kisi ahi van gama chu automatica ding ain tunia thuli thunga chomcha chan kasi no ho hi khatna ahin there is no accident in God. He has a purpose for every details in your and in my life. Therefore trust his plan. Pathin hong sunga sukhil
a umpui ama na hin kho hin dan ding zo se chunga thil go na ni e kitile aman thil go na nei aman plan na nei su hil a umpui Mizorama aizola tot bol team pa chia lo cho kiti pa chun leisina ka kisi pen hi Londona kapin lo hi ati chu ha kisi le rong phachum lo hi kisi pen dinga Londona pin lo chu sanga na pin na ko hi ma cha rong hi lo mei the ai Google Map ma vela chun rong na pin na ko hi lo mei the hi mi ko hi min tin a street ho min ho rong min tin ama wang e ho atam zo hi Google Map ma rong mi nei het kha lo hi ve ama wang pathianin thil go na nei Google Map ho chu mi hem bol tho wai na pathin Google chun na nang na zau sai chu zia chu pathianin thil go na nei accident lo ai ho pau I tho hi accident lo ai I tho zia mi vet da ding ti na hi lo ai na hi chi pau ka tho zia ama ho vet da ding ti a ka tho le wang di lo ai ama wang nam khat a pin lo thei lo ai zi chun pathianin hi chinama ei ko yu ai abang le dinon tun ama sek mai hi lo chiang maya umahin Southeast Asia ichile ilungan no manu mai ama hon I passport zong khat mei cha zong check lo Philippines sa pastor khat inabu ka ganele aloi nu chun eventin nui veta ai pi thu ham pastor no nui kiti chu ti le aman you look more Filipinos than my husband ati so aloi pa hi my husband look more amon Mumbai ho ati so na Indian ti lo we amon my husband look more Mumbai ho than you na atin ai ho hi Southeast Asia langa numta cultural the only thing is language hichi hoi ve na hi le pathinin het sa ai ni ke khat be Roma ai man de na min Rom hon you are not Indian ati so police pa chun a Indian ti passport ata san lo le ipi ki bolding ham kaloi pa loi house alin banga Saudi Arabia ga chile you are not Indian an ati pi so ma jong na Filipino ham ai lo le Southeast Asian male ma ai le ma chun nei ta san lo le Indian ka hi ti het na ding chu zanagana sa ding ati a police ho chun ai le samong mong tang ati le nang ho thum jong na din ding ati so ma ho so na din sa zai atu na chu na ama ho so Indian na hitai ati so khop set da no hi kasi nom pa chu pathinin thil go na nei a thil gon chu I het lo wa hi le local ma yu mo hi le se thi na un so pi ho lokala boya kiti thei tho wai ama wang pathin thil gon lin zo I het po wa hi le nang zong pathin thil gona zaw na hi ti na het ding ka den computer langa ho zong posting tho ding na hi ben gam danga chi thei tho wai pathin he ho hi kapa gam hi tia hin silai se thi kapa gamai ama cha ka hin ama ti tai lo holding ka nei hin khat vei YMCA International Delhi a kha si ho khat ana to win tin breakfast ama Northeast Indian mi hi ti ji a chu ken jong hello brother kati le man I'm from Shillong atin ai le kha si khat chu ipi bol na hi ham kati le I'm a missionary ati chu bol khasi missionary ki he khalo he jong katha nu ma na nang kun na support ham
ipi denomination na umham ti ho kado ahele. I am a missionary supported by Birla Company. At iso, Birla Company software engineer kahin, hardware and software. Heti amahon tolop ipin, kibang missionary kahi at iso. Nasa ka sa dandan so. Software, hardware engineering ho so. Birla chun amaho company dinga programmer dinga so anala dano eh. Ama commitment pa so pathin. Birla company so nga missionary dingin nei solintina so. Aw ho kadzong masangin chenaya pa na computer sang tazo kat amazong tuun missionary na kunin. Ama missionary ti so computer hilding. Ama lang apa na missionary ay. Hiti hohi patinin til gela neyin ay hozong hiti agel na tun zao dingin Esther hon ipidi nga Persia mi kahilaw ham. Zuda mi kahi khal ho na ti may the. Ipidi nga tsaga kahi ham ti may the. Tsaga hilaw le Mordecai cha hi thei lo ding Mordecai cha hi lo le pathin thu ki sei pi lo ding ai ama bang pathinin thilgo na nanein vasti chun nanom hen lang lengpan mel hoita na hin million of put tabang dan khat ai na zukham ho maanga hungin lang na mel hoi na hung la tang ati so Vasti chu nom hen lang hile Esther in chance nei lo ding ai Vasti anop lo pa chu pathinin thil hi detail na nagongin ama plan ama thilgun na hin nang leke jong ezau sa eti khatna isei no mo hi anina loyalty to God invites opposition eti dingham loyalty to God invites anger from others. But it is always safe and best to be faithful to God. Therefore, be loyal to God. Katinumin. Patina kita na hin igalmi ho lunghan na asu sa in. Amawang patina kita na pachu ahilaw le patin taasan na pachu abit pen na ahi. Itse chun patina kita in umin. Mordecai pathin na ho pa chun pathin bep ana ho pa chun pathin hi tunjong heche ka se lain thusim khat ka gel do in na Swiss Canela British captain pa thusim chu British captain pa chun Swiss Canela duty dingin Britain na panin ama sepai ho to achievin ama mi ping tha pathin the ai nilha duty zo sia chai phanon ama ruma alunin sorry not the captain one of the army men aman alup na koma Bible na simin Bible na si mahile loi ho chun ton na mangubin ton na man bet nghilowa aman asim te dil suwa na taule Barti na tu yalawin alua pa na baptize na hitay at iziwen. Lunghang mong lo atawel latilain akisutingin hitsita ba nga mi umaay. A captain pa chun aven alung at amazong alunghang mamain kitile avedda maman. Hitsi ki Christian sa ki patin misa ki hakaw misa hitsi pa hi mockery ball dingai na ton naman dingai atin ni khatchu aloy at pangho chun ana ball zo chun hechi pa chun ana tau tho thovin tuya bo le jong tau tho ding do talo a captain pa hongin abut in alu khenin na asa sa chu alu ke na hile thia na lungin thia hung lungin chupa chun towel in atia kham na dingin na boluvin aman alu bandage alu ma hi hichi pachu Christian pachu amawang
zingka ahung tho do a hi le ti chu captain pam zingka ka tho do a hi le ka het na ka sar na but hi pali sign an umeti Christian pa chu zingka mata ana thowa abut ana pali sai nang keizem nan mangla chun jong pathin mina ka ngai dam nahi tai Krista mina ka ngai lut nahi atin abut palis amuni chun ka thole la chi atin na I cannot resist anymore pathin head law chu a captain pa chun hichi magazine hungkizi do ai ama testimonia aman pathin he ho hin tita a pathina huwa hi le it will invite problems Christian hi zong train na to wa hi le len na to wa hi le min na dong ji ve tao ipina na to ham ke tu la hi min ei ha do ma man pastor ka hi katin na pastor ti hi sei de angai jin no ma NGO atong ka hi zong ti the church atong ka hi zong ti the ama wang hai sit lo ding ai na Christian kiti le ipiham khat khante ai lo le pathin hemi ka hi kati le ipiham khat khante tia ei le ei kisung le la hai sit ma sa lo ding ai pathin kata sanin pathin mi ka hi ti mi na het poi mo ka san he chi hi London ham khana bus conductor khat na bus driver pa thusim internet la zong kisu ji veta bus conductor pa hin pastor khat hundan asunga hun to da nai bus conductor pa ama ho driver and conductor ania kithu hi ji achu aman sum 25 cent na 25 paisa chu anahap ben aleki na a change aleki na chu ai le pastor pa chu to ta avena hi le 25 paisa extra chu asum aman tam deu nei pi ka ti ding ham ka ti lo ding ham ti debate uma na aman som sa hi ma cha jong hi lo chu la ding ai ko yam khat seida ni le free give ai mi thil lagua free give ai ati so aman he si pastor pa chun free give ai se ga se ngai lo ai atin ama wa alung tong thim khat uma hi ji achu abas akhol na muna akum ding ko na he chi quarter to alan sum quarter to 25 cents to alan conductor pa ko ma driver pa ko ma 25 extra nei pi atis conductor pa chun aven anuyin pastor ke hiwa bus driver tha kai pastor nahi ti ka hen hoin hi hoya kai ding ka hi ham ti kana vet hi ti chu next Sunday na hoin a hung kai ding ka hi ti chu ama chu apam lang atuna chu o pakai 25 cents akazu de chan nahi ati chu na 25 cents be ma Krista kazu de chan nahi ati chu so pi ho pathin hi ho hi patet na jong ve ta promotion na mu ding a jong na mu lo pha jong the ai a hi lo le ei mi ho hi kol ho to ikiba lo na khan na to na lang wang ipon tho tho wi nen apon tho lo na umole thu chu mai ei mi ki ti chu na to jong pon tho dinga ki ge lai kol ho vai ho chu na jong tong be lo ama wang bo so hung pha le thil zo si hi ama to da na sei the nana heading Proverb 22 bung som ni le ni na akichai na verse chu velau chun thil khut thima thil he thim hoya ham ati chu Solomon chun leng pa ma anga ding te te ding ai
mi man thailo ma anga ding hi inte ati so na bol ho chu na boss in a hello wanga mi na happy lo wanga pathin mina na bol po wa hele chu si a chu pathin ti ta na ani ho chu ha san na tu unte ama wang pathin ta sana ita san po wa hele e ya ding in thil pha pathin in a gung zin ke ho pastor hon long ka heaven adi di a za chum la a sa hoin long ka heaven pathinin thil a kha phat umin a kha phat le thil phadeng anagel zin hi chi ho hi pathin thil go nai chu ji a chu haman lunghan na pa chu Mordecai adinga thil seta hile kilom ahilo le judami ho adinga thil seta hile kilom ama bang pathinin asilang tu thil pa in jong anagel sa in athumna kasinom hi pathinin nang nako pha na hile when God is calling you to use your gift for his glory, do not hesitate to take the risk. To take the risk, everything for God. Therefore, hear his call and be available. Katinumin. Patinin na lopi na pondo na dinga na coating le. Patin zalin tilzo si kado ding lungsahiin. At kau na ngayon lang amamantay dingin kisuongin. I matsaka bol thay ti apalanga bol na dinga isay ziway. Sid na lang ading vang master doctorate lasa ihivin. Na. Sid na lang chu hil ngay lo. Apalo lang dinga chu pa i matsasipi ngay lo aki. Spiritual formation class kay Organization of Management MA hola spiritual class ng kalazivin spiritual formation kati spiritual formation na tilinta akisayzihi habit hi hoya hungham chan hi hoya hungham tile information information pa to practice ibolova practice it over and over ahile certainly it becomes your habit akitin aji chu thil hi tunia jong thil pha chan pha ti ho jong amoa automatica hunglo wa hi ama wang nanga na bol la nakithim chu a hi le na bol te ya hi le example toothbrush hi example ni kimangzin aji chu veilangham kay veilang mangmi kahin hitilang ka na mangin masangin amawang kakut hi adabuy kan akihain ataa ka na hatum lang akitu maile changlang beb ka na mangin practice hi tilhi na practice po ahile habit ahung do ay chan party zong chu practice akibola hile hung do ding hi nang gentleman na lom me mi kiti umai culture kiti zong culture man culture person kiti ho zong chu ama chan pa he anapanga ai mi ho hi America le zong khai ni zong azui thâu barmalanga imi ho zong na ken aiwen chun khai ni zong permit api ham kanati pi ai talsa pusai kam